Pemirsa penglimbakang kasus-kasus demam berdarah sampun kantos sering wewidangan kelungkung. Maka siki pasien rauh anto kerawat ring RSUD kelungkung. Kepala Dinas Kesehatan Klungkung, Dr. Gigi Igusti Ayu Ratna Dwijawati ngelingang krame mangdane nenten lali nincapang rasa waspada saharajak nglaksanayan pangupaya pemberantasan sarang nyamuk. Dwijawati mausang selain saking kuentenan pasien demam berdarah, kahanan nyani kekantenang durung nyinayang panincapan yening sayang sareng sadurung nyani. Nyanging ritepengan mangkin mangdane kayatna-yatnain ring sajroning nambakin demam berdarah sayang limbak. Lianan punike selain ring RSUD Klungkung, ringgalah ukuran pasien-pasien demam berdarah sampun molihang ayahan sane becik. Kuentenan pasien taler ring sawetara ruangan sampun kedadosang budal. Manut saking humas RSUD Klungkung Igusti Putu Widiase, data pinih anyar nguningayang kuentenan pasien demam berdarah sane kerawat ring RSUD Klungkung wantah malih adiri. Mangde kauningin kasus demam berdarah ring Klungkung daweg Januari kantos Oktober war sekali tali 3 likur wenten tlungatak 4 likur kasus. Kuentenan inucap kekantenang ageng yening sayhang sareng warse sadurung nyani. Bagiarte Bali Pos nguningayang.